Dva čovjeka, dvije vizije, zajednička misija. Igor i Vlado predstavljaju Igora i Vlada. Pri upotrebi detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na podcast posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. A da vi rečem... Igor i Vlado, podcast, sezona 4, epizoda 6. Snima se 17.3. Ko zna kad ste vi ogledati online. Dobar dan, poštovani gledalci, uvaženi slušalci, svi ostali diljem svih meridijana, dobar dan. Iz Nikšića. Iz Šavnika. Oslobođenog Nikšića. Oslobođenog Nikšića, ne znamo čega. Ja bih na samom startu da kažem da je nama jedan divan kukuriku dan, srećan Andreju rođendan, našem poslovnom partneru, prijatelju podcasta i čovjeku koji je zadužen za naš sajt koji još nije, odnosno završio. Dobro, tako, ali ide ka tome. Ide ka pošto to, polako. Ljetos je trebalo da bude gotovo sve i samo mi smo rekli ponedeljak, ali znaš, nismo rekli koji. Ali nije sve do njega. Mislim da je dobio sasvim dovoljno pažnje s obzirom koliko... Pošto imamo Teta Tanje da... To je druga stvar, da se zahvalimo prije svega Teta Tanji i Saši koji nas trpi čitavo ovo vrijeme, koji nas je montirao prošle sezone, nažalost njegovu. Teta Tanja nam je spremila kolače. Torta. Pa dobro, 2 kolača, dva parčeta torte, jel? Jeste. A dobro. Moj Vlado, kad počnemo od samog početka... Kako smo se dogovorili s Andrejom? Ti pričaš, a ja jedem, jel? Jedan jede dok drugi priča i obrnuto. Znači, Vlado, ti počneš da ideš, ja ću da krenem polako s danas podcastom. Predstavljamo ekskluzivno. Nema ništa ekskluzivno. Igor Majer. Znači, ono što je dobro bilo prošlog puta, to je što smo odmah prešli na akciju. I kao što je tad, evo, Dajko slava mu na svemu tome. I milost. I kako je on odmah prešao na akciju i mi smo vidjeli, u stvari, ugledamo se na poznate ljude. I vidimo da oni to znaju kako to treba da se radi. Stvarno, to mi smeta. Znači, probali smo, ne ide, hajde, vrati to dolje. Ne mogu da te gledati dok jedeš. Samo sam htio da vidim. Znači, ne može. Doka ćeš izdržati. Krećemo odmah bez predstavljanja sponzora, bez bilo čega i idemo sa današnjim temama. Nešto broj 1 je naravno izbori u Nikšiću koji su protekli kako su protekli. Dobro. Međutim, slavlje i tugovanje i proglašavanje pobjednika, međusobnog optuživanja, mjerenja ko je izgubio više, ko je dobio više procentima, je li ura ovoliko ili onako, ali ja mislim da smo mi svi zakukali. Dakle, nismo zaurali, nego smo zakukali. Iz mog ugla političkog analitičara ja bih rekao da je to sve očekivano. Tako. Nema izbora u Crnoj Gori da nisu svi dobili. Nije, ali vidiš, kako sam ovo sad izveo više, oni smo svi zaurali, no smo svi zakukali. Moglo bi to... Možda im prodaš... I prodaš slogan. Naravno, dugo se pričalo o koalicijonim kapacitetima DPS-a i ne DP i tako dalje. Mi naravno se nećemo baviti tim stvarima. Mi se uvijek bavimo naciju. Znači, dakle, ja se osjećam kao DPS trenutno, znaš. Koalicioni kapacitet 0. To ti znaš, spreman za partnerske odnose 0. Dobro, vidim, to se gradi. Zakon ponude i potražnje. To se gradi, o tome se radi. 0. Znači, DPS-a nit me ko želi, nit mogu ski. DPS-u spočitavaju se kaže, spočitavaju da je unakazio političku scenu. Ako ja klimam glavom, hoće li se to shvatiti kako treba? Da, potvrđuješ ono što drugi spočitavaju. Ali ne slažeš se s tim, naravno. I da su oni na taj način uništili sami sebe, što prevedeno na tebe, znači da si ti sam sebe uništavao prethodnih 15 godina i doveo si sebe do toga da niko ne želi s tobom. Tako je. Na nekom transfer marketu. Tačno. Prekrižana 0. Vrijediš. Ali nije do drugih problem. Dakle, ja opet mislim, kao u politici, da ne pričam o tebi, ali shvatit ćeš ti to moju donajnu poruku. Znači, nije problem ni do... Brate, ja ako sam kod DPS, ja sam na 40%, pa ti desnih... Sad, hoću to, pa pušti me da završim. Dakle, izvini, molim. Nije problem ni do ovih nacionalnih partija, nije problem ni do manjina, nije problem ni do čega. Problem je očigledno u njima, u DPS, odnosno u ovom slučaju, problem je do tebe. Dakle, nije problem u djevojkama, u ženama, mladim, starijim, nije problem.
Da te imate, da si prisutan si, DPS je prisutan na 40%, ti si prisutan na svim društvenim mrežama, znači ne može se na Twitter otvoriti od tebe, ne može se Facebook otvoriti, ne mogu se Memories otvoriti od tebe. Znači, copy-paste. ti si tu pa si tu, ali sposobnosti je realno nula. Zašto? Da, dakle, u sportskom žargonu rečeno fali ti završni pas. Pa ne znam. Znači, fali ti egzekucija, fali ti kako to... Misliš kako da to je trener lopta je kod mene, Kako imam ti to posjed, trener? ali ne mogu nikako da ga Pa dam, nemaš jel? ni posjed, znaš. Ne mogu da ga zavučem, što bi se Pa reklo. nemaš ni posjed, ti si prisutan. Ne bi se reklo čak ni da se zaklupi za rezervni igrač. Ja sam kao Ti si Marina tu. Abramović, umjetnik je prisutan, jel? Znači, ne, ti si kao neki desni bek, a napadaju stalo po kontrastrani, po desnoj strani napadaju oni, razumiješ? Ti čuvaš desnu njihovu lijevo, oni napadaju po kontrastrani. I nikako... Kreneš u sportske analogije, tačno me sramota. Jel da? Znaš, to ti imali smo kad se rukometom bavio, imao sam 17 godina, imali su jednu akciju u koju ja ne dodirnem loptu, znaš. I to mi je bilo omiljena akcija, ne možeš ništa da zezneš od akciju, tačno. Zato I ti nisi samo ni uspio u fejkuješ, sportu. ti fejkuješ samo ulazak, pošto ja lijevo ruk, sa desnog krila, sa fejkovao drugoga pivota, i ti uđeš na drugoga pivota, ali realno odradiš jedan mini blok pokušaj, koji čak nije toliko ni presudan bio, i cijela akcija prođe, u najgorim slučaju fauliraju te iz 6 metara, pa dobiješ sedmerac, ono kad hoćeš da pretrčiš, on se povuče tebe, pa te gurne, to je to. Znači, najgori slučaj u to neko da se ja nešto učestvovao. Tako da bi ja tu neku sportsku analogiju nekako na tebe primijenio. Znaš. Ti si tu, nije da nisi, nije da te nema, ali nije ni da DPS-a nema, a se, brate, ne pitaju za gaće ništa. Više. Ne znam, ajde, vidit ćemo, pokazat će vrijeme, nešto se tiče DPS-a, što se tiče mene. Ali kad bi sagledao nešto, budućnost DPS-a i budućnost tebe, kome je svjetlije, ili tamnije, mračnije, kome bi ti dao više šanse? Evo sada moraš se kladiš da će da se voskrsne. Viš kako sam opet našao povuku analogiju. Na mnoga je ljeta, što bi rekao. Na mnoga je ljeta. Kome daješ veće šanse da se oporavi od svega ovoga? Tebi ili... Pa sad ću ti kažem, ja mislim da se DPS baš dobro oporavio, s obzirom kakve sam im ja šanse davao poslije izbora. Što bi rekli neki vidjeli. Ali odlično su se snašli, samo prije par dana sam ja napisao to nešto na Facebooku. Mi smo kao neki nesposobni zakon akcije reakcije, znaš. Mislim da ako već pričamo o politici ozbiljno, da kažem, ozbiljno, neozbiljno, da kažem da mislim da je uspjeh DPS-a to što su osvojili 40% u Nikšiću, ali da je to u stvari samo reakcija na sve ovo što su ovi drugi radili, a ne zato što je DPS sam po sebi nešto napravio spektakularno, pa da ti kažeš, sad su napravili oni 6 mjeseci i ne znam nija šta. Apsolutno ne, nego su neki pokazali su manje sposobni nego što su pričali. I sa druge strane imamo ovo sa ovim zastavama. Znaš kako? Ne samo sa zastavom, nego i sa brisačima. Mi smo narod reakcije više nego akcije, mislim. I onda kad te neko malo takne, onda i ti malo odgovoriš. Sad pitanje je koliko takne u koji dio nervnog sistema, znaš. I mislim da je ovo, DPS se pretvorio jednu lijepu desnicu, neku crnogorsku, koje nikad nije bilo, ili je bilo, ali nekim minimalnim procentima, i da je on okupio jedan blok koji se sad predstavlja tako kako se predstavlja. Je li to dobro za nas? Mislim da nije. Ali je reakcija na sve ono što se dešava s druge strane. I to je izgledala političkog analitičara Vlada Perovića. Pa, majstore, meni se familija bavi politikom dugo godina, tako da... Je li, od kojih ste vi Perovića? Od onih 90-te što su bili aktivni. Vidiš, Perovića ima svuda po svim partijama. Snašli ste se vi. Tako, snašli smo se mi. Ja nijesam, ali... izvršnu vlast. Ja nijesam, nismo mi, slabo smo, mi smo vječita opozicija. A nije loše opozicionarima, čitam neke kartone, gledam po internetu. Nisu baš zdravstveni, više su iz banke. Ja se kaže imovinski kartoni, sad to dobro shvatim. Ja pravo ti kažem, moj imovinski karton je takav da mora tata da mi krepa da bih ja imao nešto. Znači. Što nije loše. A? Što nije neđe ni loše. Ne loše da bi on, da on poživi. A on će poživi sigurno, zato što imaće neđe 100 kad krepa. Gledaj to na ovaj način. Da bi ja imao nešto. Gledaj to na ovaj način. Može li ti ko što uzeti sad? Ma ne, brate, to ti kažem, ja sam sretan. Ja sam potpuno sretan zato što sam u situaciji da nemam šta da izgubim, kapiraš? I onda mogu i s tobom ovo da pričam i mogu iz puno srca kažem da DPS napravi uspjeh, pa neka mi zamjere kako god će. Pa pametni, mudri ljudi, ali baš mudri ljudi su govorili, sa velikim slobodama dolazi velika odgovornost. Znaš, kad ti hoćeš sad baš sve u sve da se pitaš sve, onda imaš, brate, neku svoju odgovornost. Odnosno, što to znači? To znači da nema niko da te zaštiti kad stvarno se ukenjaš do daske, kapiraš? Znači, mi bi sad voljeli da se igramo na berzu, do otvorene, jel, ulažimo pare. S tuđim parama. S tuđim parama bi mi sa svojim... Ali
ako krenemo da gubimo, da ne gubimo svoje. Znaš, to je ta odgovornost koju mi ne volimo. Sad, dobra stvar kod tebe, što ti stvarno nemaš ništa svoje na svoje ime i što realno ta odgovornost je neđe sedana na neki minimum. Ja mogu da kenjam. Ali onda nisi ni odgovoran, kapira, ni zašto. I onda to ide, to neđe svoje. Ništa, Znaš, ni prava, ali ni obaveza. Brate, hoćeš da se pitaš nešto, on dobro, ali izvoli, založi nešto, uđi u igru, čipuj se, što bi rekli ovi naši poznati političari. Tako je. Znači, ja sam u potpuno komfortnoj situaciji. Pa, jedna zona potpuno komfortna. Da ti zavidim, neđe zavidim. Bitno je samo plaćam ove kirije za mene i za ženu bivšu i za dijete. To je posebna tema, ja bi je cijeli podcast tome posvetio, plaćanje. Čovjek koji živi na jednoj adresi plaća 2 adrese. To je jako dobro. Desi li se neka poštarca zbuni pa ti donese poštu? Ne, ja. Ne, to mi sve kao crnogorska siva ekonomija. A, ti to donosi, blago ovako. Dobro. Vidi, izvolite. Vezano za, pa dobro, nismo zaokružili, naravno ovo nema veze ovaj podcast, očigledno sa sportom i rekreacijom, očigledno je na naciju, na život smo obrnuli. Pitaj sve što ti interesuje tu sam. Ali vezano za ova dešavanja u Nikšiću, stvarno je teško bilo ovo gledat. Teško je bilo gledat sa nekog gledišta. Zamisli kako je mene bilo teško. Sa nekog gledišta nekoga sa, evo nismo se prije emisije dovoljili, koji je IQ osrednji, da kažemo da ne prećeramo baš. Pa ima ova priča sad da je 86, ne, to je stvarno, neki prosjek. Ali ajde da rečemo da sve preko 150 u Crnoj Gori, stvarno ispod nivoa. Preko 150 da je neki kvalitet. Neki. A, to. Možemo tako dobro, reći. ali ja mislim da postoji... Na 160 da dignemo granicu. Postoje dvije vrste Dobro, to ćemo kasnije. Ali mislim da ovi sa IQ preko 150, 160 stvarno su im bilo malo baš mučno gledat sve ovo što se dešavalo u Nikšiću. Njih trojica, misliš, u Nikšiću? Pa nas trojica. 2 FIDE majstora i jedan internacionalni. Ne znam, ovo je bilo baš jedno uvreda za intelekt jedan. Uvreda i povreda svega. Na jednoj strani imaš vojnike koji ođe, što sam rekao prošli put, glume držače za flajere i dijele maske, odnosno ne dijele, uzimaš maske od njih ka po gradu, a na drugoj strani imaš sve vidio sam da su radili hoteli u punim kapacitetima, da se samo uđeš da popiješ kafu, daju ti ključ od sobe i ti šedneš na recepciju i naručuješ kafu, konobar te uslužuje. Ako inspekcija dođe, ti si na dnevni boravak. Znaš kako, problem je što ovdje živimo očigledno od izbora do izbora i samo se prebacamo iz opštine u opštinu i svaka opština ima svoju priču i svaki od nas ima svoju priču, neko je živio 30 godina, neko je živio 40, neko je živio 20, 10, ali mislim da nije dobro. Previše smo polarizovani, to smo milion puta rekli sa ovog mjesta, ali sve mi se čini da smo sve dalje i dalje nekako, da su ljudi dalje jedan od drugog i da ne dozvoljavamo onome drugom da kaže bilo šta što treba da kaže. A i kad kaže, to je nekako pogrešno, jer ja sam, dok sam čekao da se vratim posle glasanja u Podgoricu, isto živio tu neku scenu, znaš, neko otvorenih prozora, nešto maše nekim prstima, uzvikuje neka imena nekih država i to dosta prstiju. Znači više od 2. Više od 2. Manje od 4. Manje od 4. Dobro, okej. Mogu da nas luti. I nije Bosni i Hercegovina. Mogu da nas luti. To su neki rockeri. Ne, nego Spilane. Aha. I viču imena država, neka Jamajka, nije. To pa, zato te kaže nije Bosni i Hercegovina. I sad on nešto kao prkosan. Tako je bre. Da on meni dokaže da je to njegovo tu tako i da ja sad treba... Tako je bre, živi ga. I sad, pazi, sad je meni drugačija možda situacija jer sam ja prošao to kroz, opet pričamo, politiku, porodicu, 90 i tako dalje. Ti si tad mahao prstima, ne... Da, ja sam mahao drugačije, ja sam njih ubiđivao da je ovo ođe to što je, to, sad taš. I sa manje prste. Ali nekako mi to, ako ćeš, ne znam. Sve mi se čini da nekako pokušavamo da napravimo neku atmosferu glupu gdje treba što više da se sukobljavamo nego da pričamo jedne s drugim, da se dogovaramo oko nekih stvari. Pazi, samo izvinite da završim. Najgore od svega, opet se vraćamo na isto 15. završeno sve, opet mora ponedjeljak, mora se radi, mora se nešto privređuje, mora da se nešto, ne znam, da se zarade neke pare, neke plate, ne mogu penzije, samo osim da si živ, jel? Ali ima na sve manje, tako da ni neke penzije se neće zaraditi, jel? To je jedna stvar. Druga stvar, sad su počeli da licitiraju s fabrikama, to mi je najbolji fazon. 2 fabrike ćemo da otvorimo ođe.
Ako brale te fabrike ne budu radile kako treba, džabana, mislim, imamo već imamo priču o zatvorenim fabrikama, o neuspjelim nekim projektima i tako dalje. Tako da, kako je to grdno. Kažem ti, najgore od svega mi je svaki dan mi dođe da izbrišem sve neke uspomene lijepe koje imam vezano za Nikšić ili da nekako, ili sa druge strane nekako da zanemarim sve ovo što mi dolazi sad, znaš. Mislim, pričao sam sa ocem isto dugo tog dana i njemu još gore, svataš, on pamti još bolji Nikšić nego što je bio kad se ja rodio i tako dalje. I sve to njima, pogotovo tim starijima, vjerovatno i mučnije, zato što su oni živjeli u nekom drugom vremenu potpuno konfornijem nego što ovo naše. I najgore je sad što ti neki ljudi pričaju priče kao da ti ne znaš šta su oni, odakle su, kako su se ponašali. Na nekoga misliš. Znaš, ono je to... Na nekoga misliš, iz Nikšića. Užas. 4 slova. Baš užas. I ali ajte. Vidi, Vlado. Drago mi je da je moj drug Pero postao odbornik, to mi je lijepo. Koji Pero postao odbornik? Pero, direktor Bedenfesta. Ma nemoj se, što je bio nisam znao da je na listu odmah. Zamisli, znači ljudi koji ne znaju, ljudi ne znaju Pere, znaš, sad svima čudno, otkud Pero na listi DPS? Pero je u DPS-u 20 godina, kapiraš? Vidiš, ja sam mislio da je mislim, demokrat. Ako ništa drugo, Pekica je riješio 4 sljedeće godine, prima platu prvog, ja sam mnogo srećan zbog toga. Ne ulazeći u rezultate izbora i tako dalje. Ali vidi, meni je on drag lik, ja sam njega upoznao na jednoj konferenciji, ja ne mogu ćeti, znam, na ekonomskom fakultetu, mislim da smo govorili smo bili ja i on je bio prije mene, ja automatski poslije... Nije bio TEDx tad. Nego nešto je bilo. Bravo, jeste bio. I tu smo se bili poznali. Ja a ne, TEDx je odložen prošle godine. TEDx je... Ne tad, nego... A nije bilo ranije. Nisam ja govorio na TEDxu još. Jel? Ja sam govorio prošle godine, pa je zbog korone. A Pekica, ja mislim, jesi na nečemu govorio tako nešto. Pa to je bilo, ali zaboravim kako se zove, a ne bi stvarno da... Možda Ekomen onaj pravio nešto ili tako nešto. Jeste, ali evo mi je... SEO, evo tu je hodnik diploma za kačal. Nebitno je. Prolazi pored nje svaki dan. Ali, mislim, mi smo se podigli, slušaj, sam ti kažem nešto, da ti napravim paralelu prije nego što završiš ti. Mi smo se podigli zajedno, ja znam kako diše, znam kako razmišlja, na koji način funkcioniše. I onda odjednom svi, otkud on tamo? A to je logično. I on je tu 30 godina, kapiraš čemu pričaš. Tako da, eto. Pa vidi, drž se Pekice, dobro ono što je, doći onama u goste pre, uđi ćemo mi da ga poperimo, privlači publiku, komentare na kraju kraja. Ljudi sva manje komentarišu na glas. Mislim da je u stvari problem svega ovoga ne bi bio toliki izbor u Nikšiću. Preživjeli smo mi gore izbore od ovoga i svaki put je u pitanju država i svaki put je u pitanju nacija. Svaki put ljudi glasaju protiv nekoga, a ne za nekoga i mislim da je to nešto... Ali ono što mene zaboljelo ovaj put, to je ovo što se sve dešava sa pandemijom i odnosno za to me zaboljelo. Nije me zaboljelo to zbog Nikšića, zastava, 2, 3 prsta, 4, 5, 6 psovki. Mene pandemija, ozbiljno ti kažem, pogodila. Znači, ako smo mi ovdje zaključani kao kokoške svaku noć, ulazimo u svoje kaveze i spuštamo roletne od 9 sati, pa nemamo me zajebati da tamo neki Nikšićani, zato što su nekakvi izbori, nije druže varedno stanje, brate, pale baklje, rade kafane, restorani, kafići, imaš meni sa zastavama. Meni to nula zdravog razuma i s jedne i sa druge strane, znaš, baš mi je problem. U istom tom momentu skupljaju se 200.000 eura za ovoga pokojnog doktora, da ide da spašava se život i on umire, a ovamo ljudi slave. A ja ću uvijek idem da su... Oslobođenja se slave na tenkove. Tako, a ovi što su meni bliže, jele, ako se ja osjećam kao Crnogorac, ako ovi što nešto su... Pa ako se osjećam kao Crnogorac, a ako su ovi moji bliži i nešto slave i šetaju sa tim zastavama, meni je teže. Zato što mislim da je potpuno nerazumno to što ljudi radite, nemojte to da radite samo zato što neko drugi to radi. I opet se vraćamo na ovu varijantu, ovo je sve reakcija na nešto. A zašto moramo budemo reakcija na nešto? Možemo da budemo proaktivni pa da budemo akcija za nešto. Ajde da budemo akcija, da će idemo kući 20 dana nafta što se traži, i da... nafta što se traži, to je akcija, tako je. Ali oni su rekli da neće dati, jel? Ne, oni su rekli da ćemo mi hidroelektrane da zatvorimo, a nismo pominjali naftne bušotine. Živa istina, pa to od izbora do izbora, sljedeći izbor. Ali slušaj, evo, kad dođe neki tamo ministar i kaže, znaš kako, majstore, ti ćeš od ovoga da imaš 500 eura za godinu dana. Tebi ovoliko ti rašire se zenice i onda razmišljaš,
Bayer na 4+ protiv Lacija, GG 4, aha, na 500 eura, to je 1200. Kako došlo I tako i onda pošle, za što veliš, vikend- ništa radio nisam. To je to, Tamo, kapiraš? I jest. onda šta tebe boli ovo što neko buši? Pa što mi buši? A još se iz Nikšića. Pa čuš iz njih. A to je tamo u Budvu, neće. I mi smo onako u međunarodne- Herceg-Novi, onaj Metalurg. Je li Metalurg bilo? Nije Metalurg, Herceg-Novi. Kako zove onaj hotel? Željezarinu Herceg-Novi. Ne znam, društvo. Tamo su Da, Nikšićani išli da Otud- ljetuju. Otud Herceg-Novi je opozicioni grad. Ne, jel? A to je nešto drugo. Herceg-Novi ti od Bosne i Hercegovine. A i misliš iz da je zbog pravca, toga? ono. A, dobro, šali se, naravno. To ti je ono Berković što ste ja pamet. Jednu bi paralelu povukao sa Japanom. Svi imaju u studiju loša. Da, u Japanu je kriza, generalno, velika, preslikala. Ne, Netflix izbacio novu seriju Kriz identiteta. Age of Samurai. Dobro. Dakle, Battle for Japan. Dobro. 6 epizoda po 45-6 minuta. Ja sam stigao do 5,5 epizoda, sam još 20 minuta, pošto ja to gledam uveče pred spavanje, a obično kad upalim, klapna mi se spušti. I onda to traje već 1-2 nedelje, ja mislim tih 6 epizoda da gledam. Ali je nevjerojatna stvar i povukao sam puno paralela sa Crnogorom. Dakle, bavi se serija Japanova od 1550. do 1600. godine, znači nekih 50 godina istorije samuraja i bitaka u Japanu. Naravno, malo prehodi, malo još budućnosti nisu generalno zagrebali, pa njihove osvajačke pohode, njihove ratove, odnosno bratoubilačke ratove, možemo slobodno tako da nazovemo, klanovi koji su sebe borili plemenske. u Japanu i prvog ujedinitelja Japana, kako bi ga nazvali, koji uspio da sve te klanove pomiri. Međutim, ono što je on ukapirao u tom momentu je to da oni već 100 godina se odgajaju, da što više, tad nisu naravno ljudi živjeli kao danas što žive dosta duže, no su mlađi umirali, mlađi potomstvo pravili, da ljudi su, odnosno samuraji su znali da ratuju. Oni nisu znali ništa drugo. I onoga momenta kad je stupio na scenu, ukapirao, ajmo mi da napadnemo Kinu. Njima je dosadno bilo. Jeste. I da bi oni svi našli izduvni ventil, oni su odlučili da napadnu Kinu. Sad problem, ne znam kako poznaješ geografiju, ali Japan se baš ne graniči s Kinom, znaš. Ima nekoga mora. Ima nekoga mora, ima nekakva Koreja, znaš. I oni su morali kroz tu Koreju da prođu. I onda su oni to nastupili nadmeno i rekli, samo puštite nas da prođemo, mi da se rokamo s Kinezima, neće nam biti lako, ali mi ćemo njih da razvalimo. Mi imamo PCR test. Mi ćemo to sve da im razvalimo i s tim u vezi Korejci su rekli no pasaran i razvalili su ih. Znači, Korejci, zajedno naravno uz malu pomoć Kineza, su zaustavili Japance u Koreji. Kinezi su dali infrastrukturu. U Koreji. Znači, ovi nisu stigli do Kine, družo moj. A imali su apetite da razvale Kinu cijelu. Oni su uspjeli do Kine da dođu, tamo su izgubili tone života, samuraja, svega toga. I vratili se, onda je taj umro neposredno, ali imao je takav autoritet da oni u stvari njemu uopšte nisu smjeli reći da oni gube bitke u Koreji, nego su ga stalno lažno obavještavali, to stvari napredu, sve to ide dobro i on je imao potpuno pomućeno stanje svijesti. Sad mi je jasna paralela s nikšićkim izborima. Pobjedili smo šefe, ali... Satašli, oni pobjeđuju, u stvarnosti ih sve manje i manje ima i on je neđe pred kraj svog života umro s ubjeđenjem da bi on Kinu pokorio cijelu, da ima još koju godinu života. Da je imao malo sposobnije generale, odnosno nisu generali, bili na vojskovođe, samuraji koji su vodili to, vođe tih klanova. I 6 smjene samuraja. Ali, pazi, sve to gledaš i ne vjeruješ koliko je u stvari pobrkani umovi prave, i izvinjavam se, to traje 20 godina. Znači, naravno, to traje u epizodi 45 minuta. Ne može Golub baš toliko brzo da donosi pisma. Ali to traje 20 godina, to sve, ne taj rat, nego taj period vladanja, svega toga i to. I onda za tih 20 godina viš koliko je to djelić istorije, fragment mali, neko to prepriča za pola sata, evo ja u mom slučaju sam to prepričao za 3 minuta, 20 godina. Tako će neko da prepričava o Crnoj Gori priču. Znaš, o tamo nekim, ti izbori u Nikšiću samo da prođu kroz jedan apostrof, kroz jednu osmijeh, znaš, nešto, kako je neko nešto mislio, a u stvari nije bilo tako, nego bila potpuno neka kontra. Još jedna stvar koja mi je tu vjerojatno bila u svoj toj priči, to je koliko su oni naravno bili ponosan narod, koliko nisu davali na sebe, davali su to sve za svoje ime, sve im je bilo u obrazu, obećanjima i svemu tome, ali i kako su spletkarili.
Znaš, koliko god to bilo, imali su te neke dogovore, pa ovaj nekom nešto obećao, Braz je bio ispred svega. Ali umjeli su da zavale jedan drugome, da podmetnu, da prekriže običaje ratovanja samurajske, koji su bili samo dogovor, samo na livadu i tako dalje, pa onda ovaj jedan uleti njima po noći među šatore pa i pobije, pa ovi svi, jel, bogo moj, nismo se tako, nije to tako trebalo. Stani, nisu tako Stani, stoj, ne važi, onaj, rewind, premotaj, pa idemo iz početka. Tako da sve to može da se definitivno prenese, učimo kroz istoriju. Još jedna, ima puno stvari koje su mi se pridali u svemu tome, je kako su stvari u Netflixu, to je sad, jel, zapadna produkcija, međutim bilo je puno je, to je kao nije igrana serija, kao dokumentarna, ali bili su tih sa samuraji, sam tom obučeni. Bazirano na istinitim događajima. Nije bilo dijaloga, a bilo je puno tih istoričara koji su govorili, od istoričara iz Amerike, od istoričara iz Evrope, naravno istoričara iz Japana koji poznaju sve to i oni su kao govorili i nevjerovatno je bilo s kojim misliš koji poznaju sve to? To sad ti ja kažem. S kojom oni su strašću i ubjeđenjem govorili da je to tako bilo. Dakle, i onda oni sad govore, dakle, taj glumac glumi nešto i onda govore mu, oni govore kao, on je u tom momentu shvatio da je napravio pogrešan, ili prelomio. On je znao da će nešto, ili on je mislio, on je saznao, njemu su rekli, njegov stav je bio to i to. I ti, zdravo za gotovo, ako odlučiš se tako da prihvatiš, ti odjedno postaješ vrsni poznavalac japanske istorije, tradicije, kulture i svega toga. Oni su ti samo kompresovali sve to kroz igrani serijale. Ajmo mi sad da dekompresujemo crnogorsko-srpsku istoriju. O tome se radi. Nama ovdje prodaju nam svu ovu priču, prodaju što je Njegoš mislio, kako se Njegoš izjašnjavao, što je kralj Aleksandar jednom prilikom u jednom pismu nekome nagovijestio. Ili preko telefona. A što je on to mislio? Znači, džede, molim te, džede. Napisao. Pa sad poslanica, pa viđeli, molim te, pismo majke nečije, što je ona rekla da njen sin nije, što mu dade, što mu zboreno je vitez Crne Gore. Vlado, to je takav nonsens o kojem smo mi do sad pričali y puta. Nismo više x, nego x na kvadrat jednako y. X na kvadrat jednako y. Y puta smo ovdje pričali da je, da ne znam, ona IQ 160 me sve mi bolje izgleda. Bode ti oči. Bolje mi izgleda. Kad bi nekako mogli po tome nekako da flirtiramo poruke. Možda na te. Jao, znaš što je možda mogli? Da serije, filmove, političke to, da gore u čošaku mjesto broja godina, da stoji IQ. Znači, potreban IQ za gledanje. Plus, da stoji tipa i 86. Ali za one 86. To ti je dobra biznis ideja, znaš. Da se uvede obavezno testiranje koeficijenta inteligencije u Crnoj Gori. To je to. Pa zato kažem, dobra biznis ideja, da vidimo ko će to obrati. Obavezno. I onda uvedeš prilog. Ovaj prilog ne smiju da gledaju oni sa IQ-om manji od 120. I zatamne. I njima, bravo, on ima Total TV, zna se kod koga je daljinski i fino oni njemu to zamaskiraju u crnemu kanalu. I onda pušte neki obrazovni program i to moraju svi da gledaju. Zamislio neke kuće, moraju, ni sport ne bi gledali. I onda pušte zadruga i otvorena. To rolja free bravo. Free to air. Free, to možemo. A onda neki program zabraniti za one koji imaju već, toliko se ne nerviraju. Znači, on stavi upozorenje. Ovo nije, usklonite sve sa IQ veće od 140, jer ovo, brale, ima da im poremeti da ih sviđa mi se kako razmišljaš, ali vidi, morali bi prije svega tu da vidimo ko će da izdaje te potvrde, znaš, ko će da vrši testiranje. Misliš zbog fake testova i to sve? To ti je biznis najjači. Pa ako je ovo istina da je Suarez polagao italijanski u Juventus da mu namjestio rezultate, što ne bi namjestili mi? Nisu mu namjestili rezultate, nego su mu dali sva pitanja. Tako da je potpuno meni jasno mi je kako razmišljaš, ali mislim da si ispred vremena mnogo. Pa to je još jedna stvar. Idemo ovo u digitalu, sve na internetu. To je jedna stvar. Druga stvar je što ja mislim da to koeficijent inteligencije ti ne garantuje da si ti nešto bolji ili gori čovjek. Ne, samo si malo inteligentniji ili... Samo si malo, znači taj nivo spletke koji ti možeš da osmisliš sa 170, ako si član mense, to je nešto 170, 160. Ne, vjerujem mi da ne. Nebitno je, ja mislim da je
veća je mogućnost da ispletkariš nego ako si neki, jel? Pravo, svaki prevarant u istoriji prevaranata nije bio glup, ne bio izuzetno inteligentan Pa, i zato pametan. ti kažem. I nije to problem ko Možda mi splektari. treba još malo No. da spuštimo ovo što ima. Ne, ja mislim u stvari da IQ samo je pogodno tle za nivo, odnosno broj, koeficijent inteligencije, samo pogodnije tle za primanje nekih ideja koje treba da se prodaju u tom staležu, znaš. Znači, ne možeš meni da prodaš antivakser priču o koroni, čipovanju. Se čuo sad u BiH, danas se čuo sa mojim drugom Tomom, da im kristalni krstić ubrizgavaju s vakcinom, ovima muslimanima iz BiH. Znači, krst od kristala i da on prestaje da bude... I sad više nije Tomo, musliman. no spaso, jel? Ne, nije Tomo, ne, on nije... dobro. Hasiba je... A ne može ona da postane Spasoje, može Milica da postane. Dobro, ali Ili Spasoje Marija, mi je tako super. Bilo je ono, krstit će si ko neće, pa sam ja razmišljao, pa ako već moram, da budem Spasoje. To mi nekako najviše... Nije to loša ideja, ako možemo Aj, imena da klikni mijenjamo. žoti, smeta mi kad je to crno tamo, imam osjećaj sve da ne idemo u program. Idemo. Ja mislim da bi mi Spasoje dobro stojalo. Meni treba baš... Ali viš mogli bi onda i vakcinaciju da organizujemo po ovome koeficijentu inteligencije. Ne ovo po godinama, na ovo 86 plus, zadnji. 86 minus, oni zadnji da se vakcinišu. Potpuno je Ne znam, mislim da će te neko optužiti za neki fašizam, ako budeš tako nastaviti. Baš me briga. Znači, moj podcast, moj internet, moja kamera, moj montažer, sve moje. Sad prije neki dan sam Mikrofon. čitao kako je Nikola Pejaković Kolja, koji inače ja mnogo volim kao pjesnika i muzičar i koji je prošao kroz život svašta nešto i volim ga kao scenaristu i napravio nekoliko dobrih stvari vezano za film i serije i tako dalje. Napisao jedan odvratan tekst o tome kako je komuniste optužio za fabrikovanje neke nove nacije, narodnosti kroz mišovite brakove. Dobro. Znaš, da je to nešto gore nego što su fašisti radili sa njihovom tom višom rasom i tako plavi, mengele i tako dalje i tome slično. I onda shvatiš da jednostavno ljude ne treba gledati po tome kakvi jesu i da ih ne treba prekrižiti zbog toga što su takvi kakvi jesu, nego ih samo treba gledati nekako na osnovu njihovih dijela, odnosno na osnovu toga što se tebi sviđa, shvataš u datom trenutku. I zato mi je ta neka priča vezana za koeficijent inteligencije daleko, jer ja sam ubijeđen da ima fenomenalno mudrih ljudi koji možda na tom testu za inteligenciju ne bi prošli dobro. I od kojih ti možeš dosta toga da saznaš, a znaš kako? Zato što se ta neka prenosila mudrost koljena na koljeno, pa je on čuo svoga djeda, prađeda i tako dalje. Koliko je takvih A pričamo, pa dobro, ali pričamo o nekim zdravorazumskim stvarima. Pričamo o nekim stvarima vezanim na platformama gdje pričamo o dobroti, o ljudskosti, o poštenju, shvataš? Okay, a ne pričamo, znaš, ne pričamo o nekim drugim stvarima. I malo ih je, sve ih je manje. Zašto? Zato što ovi klinici što nam dolaze, oni su sve nesposobniji da slušaju to što i mi pričamo, zato što sam ja već 40 plus, pa dolazim u situaciju da pričam nekome nešto i kroz ovaj podcast, a oni to ne shvataju da je to nešto bitno. Znaš, njima to nije bitno. Bitno je da se dobro obuču, da lijepo izgledaju, da imaju lovu. Ja shvatam da su to neke vrijednosti koje su potpuno okej, ali nije sve ni u tome. Tako da meni je žao što smo mi glorifikovali samuraje gledajući filmove, jel? Koji su bili interesantni, Kurosawa je to fenomenalno radio, pa smo posle kroz remake-ove tih filmova, prije svega westerne, razmišljali o tim nekim odnosima pravde, prirodnih i neprirodnih stvari, na koji način razdvajaš dobro i zlo, ko je dobar, ko je zao, i to je lijepo zato što smo to imali, a opet sa druge strane sad kad ti dođe ta priča da oni nisu baš bili dobri s glavom i u vinklu, onda ti malo razbiju te mitovi. Sad, kao ona priča za Nikšić. Znaš, s jedne strane mi je jako žao što vidim što se dešava, a s druge strane, ne znam, pamtim bolji.
pamtim bolje. Ali vidiš, što je ono, vas zapita što je sljedeće, će li sutra da naprave bravo, emisiju o bravo. ninjama, da nam kažu da oni nisu postojali. Misli tako nešto Ne, ti nego- urade. ne, I nego ono, da- ninja vazduh, zapravo on nije postojao. Misli to ti urade. Pazi, Uništa ti je život. nego ninja samo plaćeni ubica, hitman, kapiraš. O, to bi bilo strašno. Znaš ono, Ja ne mogu da on je samo to radio za pare. Ono, znaš, da ti dovede u situaciji da razmišljaš da on to samo radio za lovu i ništa ga drugo ne interesuje. Baš ga bilo briga. Baš ga bilo briga, kapiraš. Ali dobro. Bila je još jedna jako interesantna stvar koja me natukla na razmišljanje. Čak se stavio pauzu i počeo sam da razmišljam. Ja kad razmišljam o lepim stvarima, počeo da se smeškam i onda je čak i... 1000 lepih stvari. Sam onda, znaš, počeo da se smeška i zamišljam. Uglavnom samuraji su imali jedan lijepi običaj, a to je da odbiješ poziv, prvo kad te neko zove, dok si imaš podcast, Dobro. to je prvo bilo, a drugi običaj je bio, kad sklope dogovor, kao garanciju za dogovor su davali u razmjenu svoje najbliže. Znači, ti i ja se dogovorimo i onda ovaj da ili majku, ili ćerku, ili sina, kao garanciju da će dogovor biti ispoštovan do kraja. A ja tetku, naprijed. A ne tehene, može tetka, vi svi znamo za ujne, tetke, teče i za ove dževere i dževerđiće da Dobro. ti se Nije najrađe to, ti to njih je- oslobodio, jeste? dobro. Da ne kažemo sad pašću, kamo da Šure. ali sam mišli šurnjaju. Ali to ti ono, pod obavezno, eto ti Ili gratis, tašt. gratis šurnjaja, znaš, gratis, na sve to. Evo Tako ti da- sina i evo ti tašt. Evo, Za bonus. taštu ti dam, ako ispoštujem obaveze. Uglavnom, to Od sam ja tašte kreni. stavio sam pauzu i počeo razmišljati kako je stvari to trebalo uvesti u našu politiku. I u biznis. Znači, prije sklapanja ovih koalicija, da fino daju ovi političari po nekoga svoga. A ne bi ja kolegu političara, no svoga, iz familije, rođenoga. Pa da fino, ajmo koalicijni sporazum, fino, gospodine, da mi volja vas ćerku, volja vas sina, volja vas suprugu, sad ne bi ja suprugu, majku, oca, dajte nama, a vi nama damo. Kako si tanak na Da, suprugu, svega, pa dobro, ne znaš ženu zato što bi neko se oslobodio žene na taj način. Da, sve sam Što ne bi shvatio bio- ja, ne bi nego, bilo nego čisto da spravno. pojasnimo zbog ovih što ne bi bilo gledalaca pošteno. i slušalaca. I onda mislim da bi se ti koalicijeni sporazumi malo pametnije sprovodili. Misliš da bi znaš, bili tvrđi, i malo temeljniji, bi čvrsti, razmišljali više, jeli? i ovaj bi znao što mu je zalog. Jer ovako mu je zalog, poj pike ne važi za 6 mjeseci ili za 2 godine, ne sjeća se što je Ili kod za pričao. 15 dana. Za 15 dana. Ovako znaš da je tamo nekakva majka ili otac kod nekoga ko će da je hrcne, da je rcne. Inače su oni, tamo mi je bio hobi, znaš, da kidaju glave, znači u drevnom Dobro. Japanu. Čak su imali običaj jedan jako ružan, ali pomenuću ga zato što je bio običaj, da nakon bitke odsjecaju glave i da ih onda šminkaju, bukvalno da ih šminkaju, da ih stavljaju na tacne i da ih ispred Što je to pobjednika... ružno, to sad imamo, ajde. I da ih ispred pobjednika ovoga glavnog samuraja iznose da on svaku zagleda i da pogleda, da gleda te duše koje je on pogubio i tako je znalo po 2000 glava da prođe ispred njega poslije bitke dok on sjedi na tronu večera, ovi mu iznose jednu po jednu, da on gleda njih našminkane, tako da bili su dosta laki na Stani, to katanama. bilo takmičanje u šminkanju ili čisto onako... Pa to je zašto nekako ih bilo, šminkali? on je stvari ponižavao na taj način ove protivnike još dodatno dobro, i u tom njihovom drugom životu za koje eto nije se pominjalo da li su Znači, vjerovali, nemojte nisu se vjerovali. šminkati, Vjerujem da nije u nisu redu, vjerovali jer ne. je budizam tamo bio u nekom momentu, čak i budizam, pazi to je bilo interesantan dio vjeri, da budisti uopšte nisu bili miroljubivi kao što ih mi danas doživljavamo, su baš bili onako To je ti sve do ratnički jedne raspoloženi, ure, znaš, do jedne akcije, ure dok reakcija. nije došla to je- demokratija i kod njih nastupila. Tako da, bi ja to nekako probao da, nemaš ti baš da uvedeš da nekome tražiš oca i majku za koalicijni sporazum, ali nije da se ne može razmišljati na tu temu, znaš. Znaš kako, Da neko uvede kao običaj. ja sam gledao sad Fargo 4. sezonu serije i znači ti običaji su očigledno Dobri. trajali zato što u tom nekom momentu početak 20. vijeka imali smo varijantu da Afroamerikanci ili tamnoputi imaju svoje klanove, Irci imaju svoj klan, Italijani imaju svoje klanove i svaki klan je od grada do grada imao tu neku vrstu sporazuma i dogovora na različitim nivoima. Jeli? Negdje se znalo da je neko jači od nekoga, ali kad treba se utvrdi da nema rata,
sin glave familije ide u irsku familiju, na primjer, ako si Italijan, neki Falcinelli, daš fino sina kod O'Reillya, a O'Reilly ti vrati njegovo prvo dijete. Mekanamara. I to traje. I traje dogovor dok traje. Kad neko prekrši dogovor, zna se kome prvo se kida glava. Tako da on u tvojoj kući jede, ima ista prava, iste obaveze, sve okej. Zavisi do njega kako će se adaptirati, aklimatizovati, da li će prihvatiti običaje ili neće. Ali u principu ta neka vrsta zaloga je bila temelj tog nekog dogovora. Nisam siguran da bi ovi naši danas se držali dogovora bez obzira koliko članova familije. Dobro, ti ima 2 brata, znači mi jedan. To, znaš. Bolje to, ima familija s 8 braća i sestara, 7. Bolje brata da mi daju da mi pušte mjenicu. Ili tako nešto, pa mi skinu pare s računa. Što ne bi ja bio ministar, nema veze, pa brinut ću se ja o njegovoj familiji. Normalno. Još ako nema familiju, jel? Ljepota, nema troškova, nema ništa. Nisi lud. Čuš, nisam lud. Nisi lud. Kako je tebi prošlo kroz glavu ovo za mjenicu? Pazi, znaš to ja opet razmišljam kako to u biznis primijeniti u Crnoj Gori. Znaš, koliko si mi dužan, dođe ti, ali mora bi onda da imaš na cijeni i ženu, i dijete, koliko ti ko vrijedi, znaš, i majke, otac. Ja mislim u Crnoj Gori da bi najveću cijenu majka nosila. Znaš, kad bi to igrao, koliko ti vrijedi, a to bi sigurno do 40.000. Ako gledamo kroz psovke, da. Bili mogo to? Bili mogo majku procijena 40-50.000 eura? Ja sad ne bih, ali hipotetički... Dobro, hipotetički pričam. Pa dobro, što se zavisi u koji kvart stan. Otac ti jedno 10-15% manje, sigurno. Ja to gledam kroz psovke, znaš. Ako kažeš, jebem ti oca, to je ništa, to je ono kao nema veze. To nešto sam malo ljut na tebe, ako Boga mi ti kaže jebem ti majku, onda nije dobro. To je majka bila na cijeni tu najviše. I ona bi sigurno bila procijena 50.000, 100% eura. Se zavisi, ja ti kažem stan, ali samo pitanju koji dio grada. Otac 35-40.000. Otac ti neđe u Tološe jednosoban, a majka ti u City kvart. Sin bi ti bio više cijenjen otac. Znači, nekom biznismenu sada je dužan 100.000 i da mora da izmiri obaveze. Vidi, znam djecu nekih biznismena, boga mi je sin tanak. Tanak, jel? A dobro, njega, ne, nije bitno koliko on vrijedi, nego ga ti procijeniš. Znači, on realno nije ni za privezak od slučaja. Znam neke biznismene što bi ih rado se odrekli, imam osjećaj. I sinova, jel? A to onda znači sve bi zavisilo, viš, to bi bilo loše. Kad bi svako cijenio svoje samo ti kažem, ja mislim da je i svoju djecu različito. To moralni cjenovnik da se napravi na nivou države makar. Sad ti meni pričaš, a meni prolazi kroz glavu ovako. Naš transfer market, to ti je jedan sajt fudbalski, gdje piše otprilike ko vrijedi. Sad ne mora znači da je u pravu. Ali u datom trenutku postoji neko ko se brine o tome i zalije piti tu neku cijenu. Jasno. Bez obzira da li je ponuda potražnja ovakva ili onako ili tako dalje. Sad ja bih napravio taj neki funkcionalniji, znaš, sa bidovanjem. Dobro. Kapiraš. Znači, ako ti hoćeš da uzmeš moje dijete, ti zalijepiš pa napišeš, ako tamo piše 10.000, ti staviš 12. Ali ne, to ti umjesto mjenice, Vlada, nije to da ti neko plati, no ti garantuješ sa džetetom da će ti vrati pare čovjeku. Pa o tome ti pričam, kapiraš? Dobro, to je zato što je dobre familije, razumiješ? Koliko ti je bitan dogovor... Ako si na ić, odmah ti ide 10% plus. To je to, iako si vakcinisan. Ili ako si na ša, ono, mugoše vrijede i maraši. To bi isto, viš, nije možeš na ić tako. Ali ne možeš ni nići sa sigurnošću da odeš. To sam htio da kažem. Ti si Majer, na primjer. Ja, pa dobro, ali morali bi to, pa vidi, to ti je na transfer market, takva prezimena malo ekskluzivnija bi ti vukla veću cijenu. Egzotičnija, hoćeš što da kažeš. Egzotika. To je to. Austrougarska. Ali mogli bi mi na tome da radimo. Ko? Treba napraviti sad. Ljudi idu na te kriptovalutu u današnje vrijeme i to, taj neki, ja mislim da mi Crnogorci treba neki tradicionalnim vrijednostima, to da mi procjenjujemo ovo što mi imamo, čega stvarno obraz. Koliko je obraz od čovjeka? To je to. Mislim da je obraz jako bitan do nas, pogotovo ovaj elastični. Ali interesantna ti ideja, mogu ti reći. Ja sad ne mogu baš da zamislim tačno, ali, na primjer, da s jedne strane stola, na primjer, s ove moje šede Andrija i Medo, a s one druge strane, na primjer, te tvoje šedi Bečić i Bečić kaže... Ja ti dam... Moma, Koprivicu ti dam... A ti mi daj Milana Kneževića. Brate... Ali teško je to, a? Teško je slušati to. Zamisli dođe ti Milan u kuću i moraš da ga čuvaš. Dok tamo poštuje dogovor. A Milan je pjesnik.
A ti bi sve činio da ovaj prekrši dogovor. Da ga samo pjesnik, makneš si ga. sad probudi se, ono mjesečari i početi recituje. Mila moja, nevjesto Jadra. To si Šantića si pobrkastio. A znam, ali... A Milan je dobar pjesnik, samo ti kažem. Milan je odličan Ne znam, pjesnik. nisam imao Odličan priliku pjesnik, vjerujem. i radost. I šteta je što Ni nije... želju. I šteta je što... Ja ne volim, naprimjer, ne volim, nisam neki fan poezije. I mislim, postoji samo jedna žena, to sam je rekao, da postoji samo jedna žena koju bi volio, odnosno koju mogu da slušam dok recituje. A Milan Knežević ima stvarno neke onako dirljive, ovo bez kad ne zaluta, ovo Srbija, ne, Kosovo, ep, nemam pojma. Ali to mu je samo zbog Ali mjenice. kad je lirike, pa to mu je biznis, To mu je biznis, odluka, da, odmah ti tačno. kažem. Ja to poštujem. Ali dobar pjesnik. Kad pomenu, Momo. ali kad pomenu, vidiš kad pomenu njega, se koliko bi on majku cijenio, druže. Ko, posle svega ovoga što je... To bi bilo. Ne da, bi je da, ne bi je za ispod 100.000 kap dao. Pa taman, kao mjenicu za kap uvališ to, druže. Za 600 radnika. A zamisli Elektroprivreda kad bi otkupljivala od račune za struje familiju po narodu, no ovaj mi dođe 12.000 računa za struju. I prvu i pa drugu. Pa mu uzme... Brato tetki. Ajde, mnogo je dijete, a mnogo je dijete, a brato tetke. Daćeš mi ga na leasing jednu godinu dana da ga I koristi. onda on mora da radi, znaš, To, onda ga to. oni stavi ga kao stražara neđe. Znaš, to. ono, to tu je, brate, kao dug Na prvljamo dug. mratinje ga stave. Bravo. Na branu. Ili na branu, čisti bre, filter. 15 dana, evo ti stražari. To. je Ili ljepota. saobraća da regulišu kad popravljaju ove stu. Ili ga pentra neđe, a to je već cedis. To sad smo ušli paralelno u ovu dimenziju, to mi se ne sviđa nikako. Ali vidi, Ako smo ja mislim da je podijelili ideja, Elektroprivredu- mislim da je ideja dobra. Mislim da je ideja dobra i da bi trebali Da je zdrava, neki da ona je razmisle. z- ideja je zdrava, Malo znaš. vuče na robovlasničko društvo, Potpuno. ali sa nijansom. Ne. To Prešli smo u neki feudalizam kasni. Ne pričamo o crncima uopšte hoće. Boja kože nam je potpuno Black nebitna. Lives Matter. Znači, potpuno nebitna boja kože, tako da robovlasnič u tom nekom smislu... Probali smo malo, samo se šalimo, ali možda smo prečerali. Nismo, što pa ljudi koji su došli do ovde do 45 Ja ti se kunem minuta podcasta, ja oni ti su već sad prečerali. kunem da ima familija u Crnu Goru koja ova Ja. sluša i koji govori ovako. Nisu Boga mi vi bi ja, ludi. da, brato, Nisu te- vi ludi, nema. Ali, To ti je kao ono buksovaca kad je onaj ujaka prodavao na autoplat. aha, a ne, da, ujak. Ali vidi, sad kad pomenu Znači, jednoga bratotetke, strašnog ujaka. opet bratostrica je druga kategorija, bratotetke. Ja ne bi da bratostrici. Ali meni valja. ko ti je nekako najmanje bitan neće u Crnoj Gori, ali ne pričam sad o ovim Zovičićima i to, pričamo o ovim Tašta, s familijom. brate. Ne, dobro, ajde, Šalim tašta, se. svi znamo da bi je... Neko da, tašto, da bi neko doplat. sve krv. Neko bi ovo ti uz doplat. Ja sam ti kažem, meni malo Ove teško. braće, se Meni, to, ali pazi, striče, mala to. mi je familija, onda ne mogu da razmišljam, znaš. Ne mislim ja o tvojoj familiji. Pa ne, nego, pa malo mi je te... Pa, znaš kako, sve to Ko ti je najnebitniji? praviš paralele. Pa nemam ja tih najnebitnijih, nas ima 600, o čemu pričaš? Ti što ja Pa pominjem. znam, ali ja pokušavam da ti kažem da ja ne mogu da se transformišem tako lako. Može li bi strina da je najnebitnija? Kako ti to dođe žena od brata? Nije, volim ja nije strinu, ne jest, znam. bravo, to Volim je ja bitno. strinu, ima strina, A ali... tetak je vazda muškarac u kuću koji je došao, a nisi ga ti birao neko drugi. Stranac. Tetak vazda nešto visi, Jednom stranac za uvijek. Kako kaže onaj. To je himna tetak. Tetak. Pa realno bi Dok tetak se neće najmanje... infiltrira, a nema šanse da može uđi u posjedovni list, nema trika. Koliko bi tetak vrijeđa? 3,5 ne bi Ko? preko toga. Kakvi bre, to možeš... I to je mnogo, jel? Tetak ti je kao opelo onaj kocka. A tetak još ako ti je tetka dobra, mislim, zdrava, ti tetaka možda imaš više. Zdrava tetka. Zdrava tetka, dobra, postavljena, Znaš da kako? zna da se nosi. Znaš kako, ja mislim da tetka vazda zdrava. Rijetko ćeš ti vidjeti da je tetka nije zdrava. Pokušavam da ocijenim ima li ko beznačajniji u familiji, u prvi prsten familije beznačajniji. Imaš to ti jetrve za ove. Znači jetrve za ova, to ti ono isti to je, rang, brate, samo na dvije različite strane. Po 500 euro u vrh glave. Ko? Po 500 euro. Znači, To ti ja bi ono- mijenjao za skinove igricu. To dolaziš u A situaciju. ne bi, to tamo za skinove da ih Vidi, mijenjaš. to dolazi, jetrve za ova, to ti ono već u situaciju dolaziš, zove li se na svadbu ili se ne zove. To je to. Bez djece. Uglavnom su oni bez djece. Nešta. A pomenuo prije epizode da ti me nešto s ovim IQ-om si me malo cisnuo, ali ja sam htio da, na primjer, u Crnoj Gori ima mnogo dobrih projekata koji su trenutno u fazi razvoja. Evo, vidimo i neki
Ovdje se za neko kolektivno stanovanje, vidimo ovaj Zain Park sam gledao, dobar projekat, isto to su ono kao mini stanovi neki po 3-4 stana u zgradu. Tu, sve u okolini Podgorice je to. Pa oni imaju neko kao privatna igralište svoje i tako da. Ono, skupljaju ljude. To ko City K samo na manje, još. samo manjeg obima. Pa to, ali to. Smislu manje obima. Pa, na primjer, Luštica cijelo što se pravi se novi grad tamo. Ne pravi se hoteli i ti apartmani. Oni pravi cijeli grad, samo naseljava ljudi. Ali ja bi neđe, da mi sad neko ponudi, da će da napravi u Crnoj Gori neki gradić mali ili neku zajednicu ljudi, bilo gdje u Crnoj Gori. Znači, ne mora da bude Primorje, ne mora da bude centralni dio, može i na sjever neđe, i na istočni sjever, i na zapadni sjever. Gdje god daš kamp, ali taj nešto, taj test inteligencije, to da bude ulaznica. Između Kotora i Svetog kamp. Ali taj test inteligencije, da moramo svi neki test da popune, pa kao, vrate, žao mi je, daj ti mene sam miliona, ali ti, druže, ovdje ne možeš ni garažu da uzmeš. Nego to nekako, i onda, znaš, među tim ljudima objasniš, znaš, malo je lakše tim ljudima objasniš, druže, taj trotoar je za pješake, znaš, a ono što ima točkove, to je BB, i to je, imaš ovo vamo sivo, tamo sivo, to je asfalt, a ovo belo, to je beton, to je za šetnju. I tu se ne parkiraš. Ja razumijem da ti hoćeš napraviš jedno elitističko nasilje, to mi je jasno. Ne, elitizam imaš City kvart. A dobro, pokušali i City K, jel? Ne je uspelo. Ne je se primilo među našem narodem. Zato što su ušli samo ovi slovom. Jel? Pa, to je elitizam. A ti hoćeš sad da kažeš da ja bi treba intelektualni elitizam, što ne kaže da bi ja mogu da uđem. Ali dobro, ali onda ne treba test inteligencije, nego možda opšteg znanja, kapiraš? I to, bravo. I kulture, na primjer. Bravo. Što slušate od muzike? Polukruh, pa znate, ja slušam sve što volite. Ćao. Od Silvane do Nirvane. Ćao. Znate li ono, što mislite o Jala bratu? Kako mislite, što mislite? Pa misli sve najbolje. Ćao. A ko je Jala brat? Da, izvoli do sljedeće pitanje. Razumiješ? Da. Neko pomenu juče dok sam igrao igrao sinoć. Do kasno u noći imali smo neki turnir online i ovi sad moja ekipa na Discord i pričaju i ovaj se nešto iznervirao na nekoga i kaže on njemu, ali sad ja ne mogu citirati, ja ne znam. Psovka neka, nije bitno, ti si taman za onu, reče ime random neko žensko, ti si taman za onu, i sad ću reći Jovanka. Evo, zato što ne znam nijednu Jovanku. Moja baba Jovanka. Ja pitam njega, ko je Jovanka? Kako je on, pa onaj zadruge. To je taj level. To se ti poznavanja prirode i društva. Da nađem ime koje meni sad ništa ne znači, ali ne znam koje se zaboravim. Poznavanje materijala, Aha, dobro, okej. To, da te neko pita što misli Jovanki, ti kažeš, pa dobro, znate kako ja mislim, to. Znat likovi zadruge isto, ja mislim, neka vrsta opšteg znanja, svataš. Opšteg neznanja. Ne nego znanja, zato što možda želiš da zaobiđeš te likove, svataš. Ali ja ne mogu da dođem u dodirnu tačku s njima, ni u jednom momentu. Oni ne mogu da ušetaju na ova vrata. Čudo izlazak noćni van koronarni. Ja to ne praktikujem. Ja to praktikujem u krugu porodice. Znači, dobro, kažem, izlazim u krugu porodice. Pa dobro, ali kažem ti opet, ne smiješ da budeš toliko, neću kažem sterilan, ali striktan sa pravilima, svataš? Da objasniš. Znaš kako to nasilje bilo dosadno. Slušaju svi džez, Herbija Hancocka, citiraju Ničea, gledaju top listu nadrealista. Ali vidi, ne moraju svi to da imaju svi ista interesovanja, ali to bi bilo i dobrih advokata, vjerujem, i doktora, bilo bi i biznismena privatnih, bilo bi menadžera uspješnih, bilo bi i profesora. Ali misliš ti da možda ima neke obične raje? I ne mora kvadrat stana da bude možda preko 900 eura. Razumiješ, ne tražimo mi elitizam u smislu da to budu luks stanovi. A samo mi interesuje ovo. Šta misliš o ovoj ideji? Da to bude džabe. Bude džabe za ljude koji prođu taj test, neki tvoj test. Taj moj test. I onda da se, znaš, pazi, da bi ga ja namjestio za nekog. ti sad imaš slučaj da se uzimaju ljudi koji izlazeju iz te lokale. Ja ne mogu da priuštim neki lokal, aj sad ne bude da reklamiramo bilo koga, kapiraš? Tačno, jer ova reklama se plaća. Tako je. I a ta neka cura koja se meni sviđa, ona izađe i nađe nekoga četvrtana koji može, jel, to sebi da priušte. Dobro. I stvori se opet neki level u našim kastama, je li tako? Tako je. Bez obzira što sam ja možda njoj interesantniji, zanimljiviji, duhoviti, opet ja nisam ja nego neko... Niste imali dodirno, nisu vam se putevi ukrstili, rekao. A zašto onda ne bi dali šansu svima, znači za evo sad priča je bila... Pa dobro, nije održivo. Jesi vidio ovu zajednicu podstanara sad što je krenula u tu priču se riješe podstanarski problem? A ne, to tebe ne interesuje, mene interesuje. Bože moj, kad sam ja bio podstanar...
Pazi. Ali ima Husi fenomenalnu pesmu. Znam. I sad počinje ta priča o tome kako da se riješi taj problem, znaš. I sad oni su stavili to nešto, nema pojma, na Facebook. I dešava se moment da samo trebaš da čitaš komentare. Ko bi mogao da dobije taj stan, a zašto bi neki koji ne rade ništa dobili taj stan, a kako bi ovi drugi mogli da apliciraju za te stanove. Izađi iz te grupe. Nisam uopšte u grupi, nego sam čitao komentare. I onda kapiraš da mi stvarno nismo, i da ta tvoja neka priča ima smisla, zato što to... Kakvoga naroda dođe sve živi, majko. Da ti kažem nešto, znači ovo što ne mora da bude megalomansko u bilo kom pogledu, ne treba to elitističko da mu ne moraju da imaju zlatne kvake, to budu sasvim normalni stanovi, to sasvim normalna zgrada, sasvim sve normalno, ali da možeš da znaš tim ljudima na kraju krajeva, ok, ako je odluka takva i takva u kućnom redu, da ti shvataš da će neko to da pročita, da on je pismen, da čita i latinicu i ćirilicu i da znaš što znači neka odluka i da ti možeš tim ljudima, i nesporno da je možda u tim zgradama malo se više vježbali instrumenti, jer bi više djece išlo, vraćamo se na prethodnu epizodu i Vjesnike proljeća, da bi više bilo djece, da bi to u nekom smislu možda zamaralo, ali sam ja siguran da bi ljudi htjeli da budu dio nečega, što ne mora opet da bude elitizam u tom smislu, da bude neko normalno življenje. Znači, ako treba ta luštica šutra, evo neka me zovu, hvala Bogu, dolje sam, pa sam dolje, evo, gledamo se, da im prezentujem malo detaljnije ovu moju ideju, pa te stanove. Ti si biznismen, ti razmišljaš unaprijed, je li tako? Uvek. Ti moraš da razmišljaš i o potencijalnom zajebu, jel? Apsolutno. Koji bi potencijalni zajeb bio u ovom slučaju, zato što kad mi ti to predstavljaš, reklo bi se da nema zajeba. Znači, ima zajeb, jedan je zajeb, a to je sljedeće, da bi ti morao da imaš neku komisiju. Dobro. Ta komisija je zajeb. Da. Jer svi smo mi potkupljive prirode. Pa to, jer što bi oni puštili nekoga, ko bi i njih podmazao, da ispane da je taj neko zaslužan, odnosno pametan, a taj bi neko isplivao poslije 2 mjeseca, onoga momenta kad bi lavor, kad bi stonjak istresao preko grade, razumiješ? Kad bi smeće zafrljačio s terace, to je to. Kad bi ostavio kesu ispred vrata cijelu noć, da mu smrdi cijelom ulazu. Mogu li da uzmem telefon samo da izgooglam nešto? Nemoj sad, primičamo se kraju. 57 minut. Dobro. Bez špice. Ima jedna serija koja se bavi tom tematikom. Sličnom. Ajde. Ide se u raj. Dobro. Ako si po Jusu ovdje, odeš u raj. Znači, gledam good se, place, good, ne mogu sad sjetiti. Good. Uglavnom ima 4 sezone i sad je fora što je otišao neko ko ne zaslužuje. I poremetio im je kompletan koncept. I sad kako ti to meni pričaš, shvataš? Prolazi mi kroz glavu. Ti bi seriju napravio o tome, bro. Ne, već je napravljena. Pravimo reality, druže, pravimo reality. Već je napravljena, kapiraš? Već je napravljena. Znači, dovoljan je jedan da ne pripada tu, nego da ne pripada tu, kapiraš? I da sve zabaguje. Znači, eto, to ti je zajeb. I stalno imaš restart sistema, oni stalno moraju da restartuju sistem zato što se stalno pojavljuje jedan ili posle se ispostavi 2, 3, 4. Želim da gleda, jer ovaj ima uticaj, jer ovaj pravi uticaj. Pa zato ti kažem, htio sam da izgooglam, izgooglit ću posle da uzmeš da gledaš. I dobar je humor, dobra je priča, dobro je zezanje i mnogo toga se poklapa s ovim tvojim, s tim što je džabe to u raj. Džabe u raj. Pa čini sve prividno. Raj moraš da zaradiš, a zarađuješ ga dolje. Tako je. To je to, tako da ništa nije džabe. Vidi, eto, to bi bio jedan od mogućih problema, to je ta komisija, kako bi to, i realno poslije vatanje veza. Znači, kapiraš? Znači, što se desi, evo, ti sad uzmeš stan i sad se ti oženiš, a žena se vidi s kilometra da ne bi previrila ni po zemnoj garaži. Ali ima neke druge atribute koji su tebi bili validni. Kako onda meni, ne pada mi onda koeficijent inteligencije ili ne pada na... ali mora mi onda da ti mjerimo to. Znaš, da ti mjerimo opšte obrazovanje, da mjerimo to, kako ona vrši uticaj na tebe, odnosno nju bi morali da pratimo jedan određeni period, da li ona ide. I onda ti radiš na ženi. Osim što radiš uveče, radiš i po danu. Znači, ženice, slušamo Šobića, ona, ćemo se vidjeti ko ti je, i onda ti sad... Čudio se meni drugar, što ima to da mi smeta. Razumiješ? Ti to njoj, onda Mariju pijaš, znaš, kad bi došla Marija, što ovaj priča kako radi na građevinu, pjeva. Šta se smješkao? Znaš, dosadno mi sad... To je point. I onda žena tvoja, i mi radimo zapravo inkluziju, druže, oće su pare, jadan ne bio. Kako se inkluzija po mene, evo ti neki NVO iskoči. Znači, mi zapravo radimo inkluziju nepodobnih u društvo. U rajski okvir. U rajski vrt. Bravo, rajski vrt nazovemo taj kompleks. I to na Ćemovsko.
Ne na Ćemovsko. Ne, vjetar je tamo, šever je ja. Vidio. Ne, neđe manje. Slušaj, na Ćemovsko, one Meksikanke kuće, 1,20 m zid i ljepota. Rajski vrtna se zove epizoda. To je to. Idemo dalje. Ja ti kažem da je brainstorming majka. Očepilo nas. Dakle, a će bi to moglo... Ok, ja znam da bi mi voljeli svi nekakvi luksus pogled na more, ali ne mora da bude. Baš stvarno ne mora da bude. Možda Znači, vidi. neđe okolina. Ima lista iznad Kakaritske. Da mogu da gledaju kako ne valja. A vidi, mogla bi onda uspuž da i stavimo. Znaš, isto da vide kako ne valja. Ako ćemo tom logikom da idemo. Ali onda bi bio... Možemo i dobro tu da i stavimo, da vide kako ako prečeraš. Ali onda bi to bio preveliki izazov za ove iz Ziksa da možda probaju da uskoče u rajski vrt. Ali rajski vrt, kako je to dobro. Ali dobro, sad obala zete, mora, sve to ide, ali moglo bi... Na glavu zete. Vidi, nije Ćemovsko loše u smislu, neko širem smislu. Ćemovsko polje ono preko puta Kapa, isto tamo, znaš, taj komad zete i to. Nije to loše, nisi ti blesa. Zašto bih, zar misliš da bih ja ovakav bio ovdje naspram tebe da sam blesav? Od one ideje da je, od one prve inicijalne da ovo je loša ideja, došli smo do toga da je ovo... A već imamo i seriju koju ćemo da prikazujemo kao pilot projekt. Jo, bravo, Evo, to ovako izgleda. To mi bi htjeli ovako. Znaš, pazi, koja bi ti bila prodavnica? Ostaje, samo dodajemo do Baće i do Čelebića. Če bi kupovao muzičke instrumente, ajde da te pitam ja. To. Rajski vrt. To je to. Če bi ploče uzimao. Poslovni prostori. Če bi najbolja knjižara u Crnoj Gori bila u Rajskom vrtu. Razumiješ? Znači, da je okej, vjerojatno bih htio voli Laković. Amfiteatar, pa se čita poezija, pa dođe... Neko te pita, dođe ti Laković, kaže, ja bi to... Eto, prosto. Može. Voli. Voli opet, voli ide malo, znaš, malo imaju one... Provlače karticu bolj. Pa ne samo što provlače, prodaju ti 2% ili 3% na hipotekarnu banku dodatno, ali izbor polica, ne znam kako ti to primjećuješ, ali vjerujem, meni to masu znači. Ja. Znači, polica, ja uglavnom, znaš kako idem da kupujem sad u posljednje vrijeme? Idem ono gdje je žuto, znaš, to znači da je na akciju i da je pred kraj rok proizvodnje. Dobro, i niže ti, dolje su ti niže cijene, niže police. Čisto da znaš malo, da počneš čučeći da šetaš kroz voli. Sreće pa nemam 2 metra. I vidiš, to su te stvari, to su, ne znam, pa vidi to, moglo bi da imamo tamo i bazen neki, gdje bi ljudi znali što znači staza za plivanje, u rajskom. Što znači istuširajte se prije ulaska u bazen, to bi ljudi, znači, oni bi cijenili. Pitali te jednom, ti bi njima objasnio, zašto ti više nikad ne bi pitali, bi se svaki put tuširali prije ulaska u bazen, razumiješ? Malo bi parkinge ono za invalide, i to, morali bi naravno da budemo inkluzivni potpuno i po toj grupaciji, sve bi to bilo naravno i označeno, bilježeno i prilagođeno kako treba i za slabovide. Ja mislim da bi to stvarno moglo. I tamo jednostavno, ne znam, bili bi pravi lounge barovi. A ne ovo ujutro, pazi, imaš sad kad priču... Ovo mi liči na Nojevu barku, brate. Imaš, a svi mi on board. 2 odbornika, 2 poslanika, 2 ministra, 2... Zamisli tamo kako bi poslanik bio necijenjen u tom nečem. Znaš, bi bio poslanik, video ga, kako se... Ovaj preko veze. To je to, svi bi to imali, znaš, to bi ti bila logika. Bi iđo doktora, profesora, nije bitno ni menadžera, pa ti... Na kraju krajeva, nekoga ko se bavi marketingom u nekoj firmi, ne mora to digitalnim, da bude. Zna vizual da napravi za rajski vrt. Fotograf, dobar, kvalitetan, na ceni. Dobije stan samo zato što je napravio dobar marketing za rajski vrt. I to, znate, to je prva... kompenzacija. Imali bi, znaš što bi mogli da napravimo? Nekoga iz Voloksa sa pijeskom. Pazi sad ovo, pazi još ovu ideju. Imamo primaći blok. Znači, dobro. To ne možda kupiš recepcija. Stan. Ne, nego na rentu. Inkluzivni dio, godinu dana. To ti mi zovemo, kad se bavio ranije akvaristikom, imao si vazdedan akvarijum koji je bio ovaj izolacija, karantin. Aha. Koji je bio karantin. I ti kad kupiš novu ribu, ne ubacuješ u akvarijum s drugim ribama da je ne zarazi, da ne pokolješ, nego staviš u karantin, ista je tehnička specifikacija vode i gledaš kako se ponaša prve 2 nedjelje, poslije 2 nedjelje ubaciš. Prebačiš je u komšiju. Ovdje je staviš jednu godinu dana, prvo u tu zgradu. I to su vi, znaš, mjeriš im ponašanje. Što, kako, vidiš kako i onda može. Evo, tako bi trebalo i za brakove, sve kapiraš. Stan. Prvo, prije nego što uđeš u brak, godinu dana živite zajedno. Pazi ovo, ako kupiš stan u svemu tome i oženiš se među vremenom, preseliš se u ovaj stan ovamo sa ženom, ne možeš u svoj da ideš godinu dana, 2, dok ti ženu
Ne istesi, kako sam to rekao, ženu ne istestirao, ali shvataš što ti kažeš. Dok ti žena. Ali pazi, ja sam sad dođe potpuno seksistički nastupio, zato što je možda žena kupila stan, pa se udala, pa muž ne može da uđe. Ako znaš za takvu neku, javi Da mi. te zovem, jel? Kakav bi ti učio, svaku noć bi učio. Daj mi nešto iz postmodernizma. Znaš, Barok i upali mi- rokoko. upali mi virtualni tur Louvre. Virtualni Louvre da vidimo. Ne znaš ništa dušo o Van Goghu, čekaj da ti Nemoj, ovo- molim te. Humanizam i renesans. Ao, kako bi Baha slušao, kukalo mi moj. A Vlado, znači, nadam se da se ovo, možda nećemo naći investitora u Crnoj Gori, ali Ali Elona u EU, Muska, ima neko mail ali Muskov, EU, ima li ali neko EU. mail Muskov da mu pošaljemo. Ovo sve nekako meni izgleda kao Beverly Hills na trojku, brate. Ali Beverly Hillsu, znaš sam što se sve to svelo, to je elitizam te vrste. Ali Pa ovdje zato baš kaže nije- na trojku. Ovdje bi bio duhovni elitizam. To. Znači morali bi da imamo i bogomolju, ne daj Bože. Ako si već rekao duhovni. Ateisti bi bili. Ali ne, ali ono sve, znaš, ono, da ima i krst i gore, znaš, morao bi to nekog, dizajner, brate. Da sve to ubači u jedno, Da jel? se bavi tim. Krst, srp i čekić. I čekić uvališ još. So, brate, za komuniste. Tako je. Znaš, imamo ateiste, komuniste i vjernike unutra. Sve. Sve može. Samo kvadrat stana i ne skup. Ne preko 1000 eura. Ja vidim da će neki tsunami, čim si ti ovako pripremio za ovo. Ide jedan kataklizma. Imao sam još jednu temu, ali sam zaboravio potpuno. Pomenuo sam ti je prije i nebitna je potpuno sve mu. Ne znam. Meni je bilo sasvim Ja dobro. čitavo vrijeme gledam ovaj kolač. Hoćemo li završiti? Aj, još taj. Hoćemo mi da privodimo ovo kraju. Ja mislim Znaš da da je mi u na redu. jeziku mi stoji cijelo vrijeme nešto i rekao sam ti, to ću da pričam. Samo da nisu Nikšić izbori i drugo što god ćeš. Da nisam što sam u jajima preskočio. A sam možda, Ne znam. Ništa. Htio si nekako da napraviš paralelu. A poveo između sam Samiraja paralelu. Tako da, dobro, ako ti kažeš da je dobro, onda je dobro. I pohvalili su na prošlu epizodu da je mnogo kvalitetna bila, jer smo krenuli, odmah smo startovali. Jel? Pa ali nama malo se zagrijemo što je sjesa, ali... Dobro. montaže, Da zahvalimo prijateljima podcast. Znači A i Tanju u tortu. Gospođo Šeter, hvala na torti. Hvala braći Šeter. Hvala Dejanu. Možemo li reći Šavnik? Može, jel? Može. Kaže da može. Slušaj, evo, pomeni onoga ime. Stand up. Andrija Dabanović, bravo. A je? Pa to što sam ispričao prije. Andrije, samo ti kažemo, mi smo upoznali čovjeka iz Šavnika. Jeste, pošto Andrija stalno, odnosno ja sam bio na 2 njegova nastupa, je rekao da je momak iz Šavnika mitsko biće. Tako ga je nazvao, bravo, sad Nije, ja znam da se Toricu, ajde. Mitsko biće, da on nikad nije vidio i rekao je ga i mi smo svi umirali osmijeha i ono, brate, stvarno, ne znam nikoga iz Šavnika, da. I momak dolazi i kaže, ja sam iz Šavnika, ja, jevo ga. Ma džavola bi ti znao da je Šavnika, da ja nisam osjetio akcenat. Moj, Ti si meni pitao. blizu. Pa, da, sve to tu, znaš, sve što Ja bi volim rekli. kad nešto čujem to tako, kava. To. Tako da eto, da kažemo da tu foru može slobodno Andrija Bači je, imamo. Ali vidi, ali Svaki put kad ispričaš, a ja čujem, ja znam. Ali ako kažeš iz Boana, to je zajebano. Ili iz Plužina. Ali iz Boana, a prije možda je fora za Plužine bilo. Eto, vidiš da je neki iđao. Idemo dalje. Znači, možda je bravo, možda je fora bila za... Ne, Šavnik. Prijatelji podcasta, znači na sajtu www.igorivlado.com možete pronaći sve naše prijatelje podcasta. Možete ih pronaći kroz skrivene poruke. Skrivene poruke koje nekako netremice pokušavamo da ih pošaljemo. Skrivene poruke, znači to su naši prijatelji iz Red Bulla, Kimbo Kafa, Kukuriku, Production. Lamija Kaza, Elko Team, ova rasvjeta divna, sve to. Portal Analitika, tamo smo opet neđe u gornjem lijevom uglu. Tako da možete da nas nađete na Facebooku, na YouTubeu, ja sam pokrenuo neku sitnu malu akciju i vidio sam da imamo jednog subscribera više, znači jako bi nam značilo na YouTubeu da nas malo pogurate sa subscribe-ovima, to vas ništa ne košta, to je jedan klik, mi izađemo jednom nedeljno, možete nas preskočite, a možete i da kliknete, nas čujete, odnosno vidite. Na SoundCloudu isto bi to lijepo bilo da uradite. Lako je Igor i Vlado podcast, to je prvo i jedino što vam izlazi u searchu. Na Facebooku imamo stranicu, tamo može like, nismo baš nešto teški i naporni s nekom pričom, tako da možete i to. Tako da, eto,
Ne znam. Imate tamo opcije, Igor voli da postavi da nam platite kafu, imate Patreon, ako imate euro, para, 2, nešto, 3, mada mjesečno. teško, kriza je, sve znam, Teško, da. razumijem, ali A nama znači. Ali nama znači, makar da ne moramo da se preko Viber grupe ogrebemo za kolač kad je Andreju rođendan. Eto, to je to. S tim u vezi uz tradicionalni crnogorski pozdrav mi se bi pozdravili od vas i ovu, koja je ovo po redu bila? Šestu epizodu. I eto, skoro smo na polovini ove 4. sezone, još tu 7 da odradimo. Ako ćemo, nećemo ove godine stavljati na 14, pa samo da smo zdravi, nego dok traje. Biće 14, pljunite me ovdje ako ne bude. A vidit ćeš kad završimo na koronarno pod ove mjere, bit će ti ga milo raditi. Aj prijatno. Aj zdravo. Dva čovjeka, dvije vizije, zajednička misija. Igor i Vlado predstavljaju Igora i Vlada. Pri upotrebi detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na podcast posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. A da vi reče...